Maya pa sisilimpu kaya katamuan, Miyerkules singkatlo ng Domingo ning pamanyubling mebiye. Pakiabetala po kaya katang banala ding makatungking intensyones, para king kapasalamatan, Jimmy and Rina Alarcon king karelang wedding anniversary, Carla May Mamangon, Frederick Butchard Lavont, Charlon Mamangon, Danilo Serrano, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Jason Colinot king kayang 19th birthday, Gloria Mamangon king kayang 59th birthday, Simeona de los Reyes, Benilda Garcia Ponce, para king personal kayadwanan, Lance Kevin Carrion, Kingero Agurto and family, Leonor Ventura, Bernie Baby Hanson and family, Dolor Ang, Tess Tongno and family, Joy Espino and family, Phil Janet Castro and family, para king malagwang kapaldanan, Antonio Cabiling, Bong Lisa and Kay Montemayor, Maria Paz Capis, Raquel Marquez, Daphne Rose Villanueva, Mac and Kiwi Sampang and family, Henedina Maglalang, Henedina Deirit Caparaz, Pir and Sheena Yu Azensi, Marcos Wiley, Noel Torno, Aling and Minnie Lakindanong, Emelita Kian and Andy Montemayor, Mateo Asuncion, Luisito Gumafelix, Rolinda Viray and family, Jose Garcia, Jane Valdivioso, Ferdinand Angeles, Marilu Deirit, Glenn Quezon, Ernesto Dizon, Corazon Jimenez Reyes, at ding hanggang kakalaguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalananggang kapainawan ding kapatatang Meangunabe, Belia Bitog de Leon, Lawrence Crisostomo Bautista, Angelita Delgado, Brigada Ponyo, Crescencia and Nenita Magtoto, Anselmo Marcelo, Esther and Monica Galang, Jesus Oxon, Alexander Dongka Pamintuan, Enrico Yu Tungol, Lynn Marie Aguas, Maura Heron, Romel Sireneo, Regina Bondo, Michael Wiley, Peter Joseph Nepomuceno, Cirillo Lloyd Balgan, Kelly Silva, Lourdes Ocampo, Victorio and Pastor Dungka, Leticia Basilio, Saldi Yalong, Melquides Basilio, Apollo Kian Mercado, Evelyn Choleco David, Rosalinda Ping Ulyongson, Elmer Domingo, Ligaya Agustin, Romeo Poy Lorenzo, Father Elmerito Simbulan, Teresita Coronel, Gloria Limpin Manalili, Father Lamberto Passion O.P., at din sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po ikantang dalit tapamkulad. Hitiya ingal tuang gawanan ingino, tumula tamo magsaya tamo. Hitiya ingal tuang gawanan ingino, Hallelujah, Hallelujah. King Legyon ingig pam pananganak panimban ng Espiritu, Amen. ingino manatili kay kayungan, At kaya kaante mo rin, maya pa mauran nasisilim kay kongan. maya pa mauran sisilim po kamo. Kapatat king misa tamo, ing Diyos Jesus sabihan na ako ing tinapen imbya. Ninuman ing mangan ka na ako, ene dumanok, ene kumaw. Makanyan sana ing kaya katamong karanasan, king kaya katang pamikakalugod.
King ligud Kristyano, alasanang daranop, alang mao, uling kaya katamong kasalpantayanan at diye. Karing panahon mi kasalatamo, mangyatang kapatawaran king Diyos, king kaya katang pamagkulang. Itangan ko, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang totoo. At kaya kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at may ilawang kakulangan. Uli nita, ipanibala ko ka Santa Mariang Kapilan ng Birhen, karing sablang angkelang pong santo. At kaya kayo kapatad, panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutang. ing Diyos ang may payang totoo, pakaluluwa na katamo, king pangapatao da rin kasalanan tamo, dala na tangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po, ganakantala rin kaya katang intensyon, din kaya katang panalangin kay misang iti. At detang may nabilin panalangin, lalong-lalo na kareng kakaluguran tang masakit, kareng at yung quarantine, o rin at yung kareng hospital, at karing hanggang lulugod at susuyo karela. O mapamakalulong Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin ning kaya kang balayan, ikaya sanang tatanggap kalam ning kaya kang kasalpantayanan, makapakiraka kaming parati kimbayo mong biya kang Kristo. Iti aduan mi kapamlataning Ginoo mi Hesus Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari king kametong aning banal Espiritu, metong muking panga Dios, manggaman king alangaga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasangibot, kilibro ning dapat daring apostol. King mismong aldong ito, migmulayang dinalan mabagsik, apangalupig, ing iglesia, karin king Jerusalem. Ding sablang alagad, subali karing apostol. Mikalatlo karing kabilugan a probinsya ning Judea at Samaria. Ding mapila na taong deboto, kitkut de Esteban, kabang tatangisan ding makanyan-kanyan. Dapot, Saulo, pilit ning pekisiran ing iglesia. May mamuntaya bale-bale, kelad kad no ring alagad, babayit, lalaki, at saka no pepasukol. Ding talasalpan tayo, amya katakas, lipat-lipat lo karing miyaya liwang lugal, at nun naman, karin, ipanaral do ing mayop a balita. Ing metong kareto, yapin Felipe, mintaya king syudad ning Samaria, at penaral ni Kristo. Karing tao karin, din tao misasan metong lang tinanggap, matula king penaral no. Paulinin dimdam da kayo, at tila mismo, ikit dala ring mala at depatan no. Ating mga ro kaya spiritong linwal, kukulisak karing dakal ay inalipin no. At dakal lang tutu, ring lumpo at pile at hinayap. Inya, mi kamaragul, apa magsayo, kitang syudad ay to. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Indalit apakibat tamo po. Purianye ing Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Puriyan niya yung Diyos, kambering masayang kulisak, ikong sablang melalang. Purianye ing Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Dalit kayo, king ligaya, ning kayang lagyo. Kaya, ibiyay ing tapat akapuryan. Sabyan iti king Diyos,
Tutulang makapagmulala, rin kang daraptan. Purihan niya yung Diyos, kambening masayang kulisa, ikong sablang melalang. Dingat yuking yato, kaya ka sambalo. Daralit kapuryan para kaya ka. At kaya kang lagyu, yung puryando. Meko keni, at lawan yu, ing makapagmulalang dapat ng Diyos. Kinlibutad daring tao. Purihan niya yung Diyos, kambening masayang kulisa, ikong sablang melalang. Ing dayat malot, kayayang pepamalan. Inya, makalakad lang libutad no. Tao, kaya katamong pipumpunan. Mesaya tamo, uliniting kayang depatan. Yo, ing magari, mit mong kayo pa yon, kingkapilan pa man. Purihan niya yung Diyos, kambening masayang kulisa, ikong sablang melalang. Talakata mo pong iban parangalan, ing mayat abalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Mi pa ako king krus, alang-alang kaya katamo. Ing ginungeni, mi bangon net, iba't king kutkutan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya kaanting mo rin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Juan. ligaya kaya ka o Ginoo. Nganang pepalino Jesus karing kekaldan. Ako ing tinapen ing biye. Ing lumapit ka na ako, eya dumanop kapilanman. Ing maniwala ka na ako, eya kumao kapilanman. Anti mo nga sabi ko kay kayo, ikityo na ako makanyan man, eya ko bisang maniwala ka na ako. Lumapit la ka na ako, ring sablang babiye, ningigpa ka na ako. At ninumang lumapit ka na ako, kay sakwil. Pablasang tinipa kong iba't banwa, bandap taning sarili kong kaburian. Nune, ing kaburian itang mitubot ka na ako. Iting kaburian itang mitubot ka na ako. Ing ako, eko kabatingan, metong man karing sablang binye na ka na ako. Nune, sublian kong mie, king taulingaldo. Uling iti ing kaburianing igpako, ing balang metong amanakit king anak at maniwala kaya, mikabiyayang alanganga at pasublianing mie, king taulingaldo. Kapatad, ing may pabalita ning kakatamong karigtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Family style. Family style. Usually, if you are used to a way we eat, kung sanay po tayo sa ating pagkain dito sa Pilipinas, we do not use the word family style. It is our way of eating. Pero if you go abroad, I realized this when I was a young priest going abroad. I was going out for dinner with some friends abroad, and they said they chose a restaurant where they serve family style. I was not conscious about that. Ngayon pala yung gusto nang sabihin, family style is a type of service that is gained a lot of popularity in recent years because it is less formal, it is family-oriented, more than the plate meal. Alam niyo po yung plate meal? Pag kumain ka sa restaurant, usually yung iba, sa'yo lang yung
sa'yo lang yung plato mo, kumpleto na doon yung kakainin mo. Walang pagkain sa gitna. Yung tinatawag lang plate meal. Another way is buffet. Yung pang formal, naman ng konti yon, yung pangkasalan o pang malakiyang okasyon. Pero our ordinary way of life, daily sa bahay-bahay natin, pag kumakain tayo, ang tawag dyan ng mga, lalo na yung mga Europeans, ang tawag sa estilo ng ating pagkain sa lamesa, family style. And essentially, we see this as our way of life. I think if we have this, there is no hunger and there will be no thirst. Like Jesus said in the gospel, whoever eats this bread will never be hungry, and whoever believes in me will never thirst. Alam ko po ang ating pagkain sa bahay. Una, it is an experience of sharing. Every meal is an experience of sharing. Family style. Ikalawa, every meal is an experience of sensitivity. Yung pakiramdaman. You become developed in your own way of sensing the needs of others also. Number 3, every meal is a sacrifice, especially for the matured elders, members of the family. And lastly, every meal is a fellowship. Una po, pag kumakain tayo, siguradong nagkakaroon ng bahagian. Bakit po? Sa mga plate meal, kanya-kanya. Wala akong pakialam sa pagkain mo, wala akong pakialam sa order ko. Usually, kanya-kanya tayo. And, pero pag kumakain ka ng Filipino style, family style, the serving is always at the center. Pagkain, ulam, padi-dessert. Everyone gets his share from the center. At makikita mong ugali ng tao sa lamesa pa lang. Kung mabait siya o suwapang, sorry. Pag mabait siya, mauna ka na. Muna na ka. Sige, mauna ka na. And pag mabait siya, hindi siya kukuha ng marami. Kasi he would consider you. You will also be known as selfish or considerate sa lamesa. And the best, halimbawa, alam mo kung yung nauna yung selfish. Kukunin niya yung pinakamasarap sa bangus. Halimbawa, pinakamasarap sa bangus, yung tiyan ng bangus. Okay naman kukuha ka, pero kuha ka lang ng konti. Pero meron kaming kilala, hindi ko na po sasabihin sino. Kukunin niya lahat yung sentro. Hindi niya iisipin yung kasama niya na gusto rin namin yan. O kaya pwede rin naman, in another part yun, nyari, sa chicken. Yung mga kabataan, gusto nila yung leg part. Kukunin yung pinakamalaki, pinakamasarap. And there's nothing wrong with that, pero it's a way of showing your kindness in the table. Kung kasing plate, kanya-kanya di ba? Pero doon makikita mo the kindness and sharing in persons. Even yung sharing, hindi lang yung pagkain. It's also serving. Tatayo ka, pag wala ng kanin, ire-refill mo yung kanin. Tama? Or, lalagyan mo ng tubig. Yung tubig na mga kasama mo, maglalagay ka ng baso. It is sharing and serving. A table is also a training of our better person. Kaya yung mga magulang, lalo na pag maraming anak mo, you can train them to be kind and to be generous in sharing and serving. Minsan, meron kaming kapitbahay noon. Hindi ko alam kung nagbibiruan lang sila. Marami sila magkakapatid. Nag-brown out daw. Biglang nag-brown out. Kinuha niya yung ulam ng katabi niya, nilagay niya sa ilalim. Kinuha yung ulam ng katabi niya kapatid, nilagay niya sa kanin, no? Nung nag-open na daw yung
nagkaroon ng ilaw, o doon, kung nagkaroon na sila ng kandila, umiyak yung isa, nawawala yung ulam niya. And then, every meal is an experience of sensitivity. To be sensitive is to feel for another person. Pag sensitive ka, para bang alam mo, hindi sensitive in a negative term na yung sensitive may nasabi lang, hindi. Yung sensitive is to feel for another person. Yung you know how people, mas gutom ang kapatid ko kasi nagtatrabaho siya. Siya na muna yung kakain. Or mauna ka na kasi aalis ka pa. Kailangan mong kumain ka na. And sina Bishop Ambo David, yung Caloocan na bishop, 13 silang magkakapatid. Konti lang, ne? Pero, pag kumakain sila, nagkakasya sa kanilang isang bangus. Iluluto daw ng nanay niya yung bangus, malutong na malutong. Malutong na malutong. In a way, they see that every meal is a sensitive sharing. Pag lumaki yung parte ko, siguradong mababawasan yung parte ng kapatid ko. Saktong-sakto lang. Kaya nga daw, sabi ng bishop noon, pag pinipirito daw yung mga bangus o yung anuman yung isda, malutong na malutong. Para pwedeng kainin, pati yung ulo, pati yung nothing is disposable. And they are all healthy and intelligent and good. Bata pa lang, marunong na silang makibahagi. Di ba may expression ngayon yung community pantry? Magbigay sa kaya mong ibigay at kumuha sa pangangailangan mo. Hindi magugutom kasi there's sensitivity in family style of serving. Minsan may nakwento sa amin, yung tatay nila galing sa Saudi. Nung panahon ng Saudi, uso yung mga cassette. Yung cassette, side A, side B, yun yung cassette. Tayo namang Pilipino, wala namang RSVP, yung kunyari may dumating na bisita. Basta may dumating na bisita, oras ng pagkain, you will offer them to eat. Sa ibang bansa, hindi ganon. Hindi ka papakainin kung hindi ka naka-budget kasi per plate eh. Pero sa atin, pwedeng mag-adjust yung ulam. Pwedeng mag-adjust yung mga tao. Usually, somebody can step aside, mauna na yung bisita. Ganon nung yung nangyari. May bumisita sa tatay niya, galing sa Saudi, nagkwentuhan, pinakain, kumain naman. Itong mga bata, nahuli silang kumain. Sabi ng potata na mga nanak, yun natano rin bisita, mauna yung mga bisita. Di habang kumakain daw yung mga bisita nila, malaki daw yung kanilang isda, malaking isda. Nanonood yung mga bata, malilit lang. Malakas kumain yung naganahan kumain yung bisita. Talagang naubos na daw yung kalahati. Ibinaligtad na. Sabi daw yung bunso, walang kamong-mong. Sinabi niya sa mga kapatid niya, "Oy, takoya, side B ne, maka-side B ne." Binaligtad na, para sinasabi, malapit na maubos ang ulam. Pero that's how we welcome people. No need for invitation or RSVP. It's just a matter of being sensitive and being able to share ourselves. Kaya nga po yung another experience of our meal, every meal is an experience of sacrifice of matured person especially. Paano nagiging sakripisyo ang lamesa? Parang ating misa, ang tawag sa ating misa, Holy Sacrifice of the Mass. Paano nagiging sakripisyo? Kumakain tayo. Hindi niyo napapansin yon nung bata tayo? Sasabihin ng nanay ko, pinakamasarap sa bangus, yung buntot at saka yung ulo. Tapos sasabihin ng tatay, ako paborito ko sa mangga, yung buto. Tapos sasabihin ng lola, ako naman yung yung sa kanin,
Yung tutong, kaya Kapampangan, alam niyo po noon, wala pong, ngayon kasi perfect na yung pagluto ng pagkain kasi meron tayong rice cooker. Noon po, yung pagluto sa rice, usually nasusunog yung sa lower part. Ang tawag sa Kapampangan, bangi. Tutong. Sasabihin ng lola, sa akin na lang yung bangi, yung tutong, yung nasunog part of the rice. Manyaman yan. Ngayong matanda na po ako, I realize hindi man totoo. Hindi man totoo. Yung sinasabi ng nanay, manyaman niya yung iki, yan po manyaman niya yung buntok. Hindi man totoo yun. Kailan pa naging masarap yung buntot ng bangus o yung ulo na hindi masarap. O kaya sasabihin ng magulang, mas gusto ko yung salindro, yung buto ng mangga. Hindi man po masarap ang buto ng mangga, masarap pa rin yung talagang mangga. O pag sinasabi ng lola, mas gusto ko yung nasunog na kanin. Sa totoo, ngayon matanda na ako, I realize, hindi naman masarap talaga yung sunog na kanin. Alam niyo ba't sinasabi nilang masarap? Sakripisyo. Siniserve sa mga anak nila yung talagang pinakamasarap sa mangga, yung pinakamasarap sa kanin, at pinakamasarap sa ulam. Muna na kayo. Mauna na kayong kumain. Sige, ayusin ko pa dito sa kusina. Mauna na kayong kumain. Maglilinis pa ako dito sa kusina, sa pinaglutuan ko. Yung lang nakikita ko, yung kumakain kayong mabusog, busog na rin ako. Ngayong matanda na ako, hindi man totoo yun. Yung pag nakita kitang busog na rin. Gutom pa rin ako. Pero nasasabi niyang busog sila, sakripisyo. Our table sharing is also an experience of sacrifice when we were young and until now. And our meal sacrifice are also experiences of fellowship. Around the table, we deepen our relationship. We deepen our family ties. Minsan po, mayroong isang pamilya sa San Basilio, Santa Rita. Ang pamilya po nila, farming community. Malit lang po yung bahay nila. Minsan po, simbang gabi, pagkatapos silang nagsimba yung madaling araw, yung misang alas 4, yung mga pamilya nag-almusal sa isang bahay. Malaki silang pamilya. Habang nag-almusal sila, after simbang gabi, sabi ng isa, ba't di mo tawagan yung uncle natin sa London? Bago pa po yung cellphone nun. Hindi po aram gamitin ng matatanda yung cellphone. So tumawag sa London yung isa sa mga apo nila. Tapos yung nasa London, usually nagpapadala ng suporta yan eh. Nagpapadala ng, lalo na Pasko, papadala ng sustento. Sabi ng nasa London, kauwi niya from the flat, no? Siya lang mag-isa doon sa kanyang apartment. Tapos, ang panahon na yon, pagod na pagod siya, siyang mag-isa, at saka winter, malamig na malamig. Sabi nitong bata, Bapa, kumusta na ka? Oy, nirugo, mapagal. Eto, pagod na pagod. O kayo, kumusta na? Katatapos ng simbang madaling araw. Nag-almusal kami dito. Nandito si Lolo, si Lola, si Tito, si Papa, pinsan, mga kapatid mo, Tito. Talaga? Mabuti pa kayo, sama kayo dyan. Ako lang mag-isa. Anong ginagawa nyo? Ito, nag-almusal kami. Tuyo, piniritong tuyo, at saka kamatis, sinangag na mainit, at saka di ba may kalabaw tayo? Yung gatas ng kalabaw, at saka meron tayong mangga. Yun, merong mangga, gatas ng kalabaw, fried rice, tapos meron tayong kamatis, at saka tuyo, at saka mainit na kape. Tapos daw yung nasa London, umiyak.
Sabi niya, map ko pakin. Ako, Tili Kenny. Mabuti pa kayo dyan. Magkakasama kayo. Ako lang mag-isa dito. Kayo kumakain ng tuyo. At saka, mainit na sinangag. At saka, tuyo, at saka kamatis, at saka gatas ng kalabaw at mangga. Ako, itong aking pagkain, iniinit-init ko lang na binili ko dyan sa may drive-thru. Mabuti pa kayo dyan. Maganda ang buhay nyo, masarap ang buhay nyo. Tapos yung mga uncle dito sa Pilipinas, binatukan daw yung bata. Sabi, yan, kinyak yun. Umiyak yung nasa abroad. Hindi na siya magpapadala niyan. Kasi nakita niya, mas masarap yung buhay natin sa kanya kaysa sa buhay niya dun sa abroad. Kapatid, my dear friends, I'm just telling you, it may be as simple as our poor man's breakfast, a poor man's meal. But really, like the gospel tells us, when there is love in the family, when Christ is with us, we will never hunger and we will never be thirsty for love, for attention, and confidence. This also nourishes us. Hindi lang po tayo nagpapabusog sa tiyan, tayo nagbubusog sa ating samahan, sa ating pagtutulungan at pagbibigayan. Let our meals be experience of sharing, of being sensitive, of being able to sacrifice, and joyfully to experience fellowship, family style. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. I Kristo, di gura nakatamo, emunano, inyang pinili ng manatili para king kayabe na king Eucharistia. Ngatangan pong manalangin, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king Iglesia Katolika, magbalik sa kaya ing malalam a devotion. Kintune presensya, abalamuwari, may na karing milabas, abanwa. Manalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para karing mitagulaling king Biera, king Santisimo Sacramento. Kapilan man sa eladirimla king karelang devotion, manalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang tatanggap komunyon, ay miyayampang karampatan, akapasalamatan, manakitlasan ng mapilan a penandit, bang pasalamatan ng Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, mananunasan ng ingkakatamong pangmakinabang, pagkaluba na katang sikanan at tetagan may pasyag, kimpanga Diyos ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Hari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ngini po at nung tayong sarilitang kapagnasan. Ginong Yesus, ing lugod mo kaya kami alanganga. Pasulungan mo ing kasalpantayanan mi kaya, iubog mo kesa ng pasalamat king mit mong kasalpantayanan at katapatan, anting kamalayan king kaya kang pamangatsu, potang tatanggapan miya ing kaya kang katawan. Itiadon mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Higit miyaing Ginoo, mabiyayaing Ginoo, kapayapan kaya kayo payabot na ning Ginoo, kapayapan kaya kayo payabot na ning Ginoo. Ligaya kaya ka o Ginoo, maligayang pamanyubling miel. Ligaya kaya ka o Kristo, o kakong Diyos, o kakong Ginoo.
ning Ginoo. Talakad tamo po. Manalangin kayo, kapatad, bandeting kaya katangdaon, matanggap larapan ni Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning Ginoo, itindawang karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamkas sa palala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, ibayo na kesa na kapamilatan dareting misteryo, ning kaya kaming pangakabos. Idala na kesa na kingalang hanggang tula, ningalang patanat a obra, ning kaya kaming talapan at bus. Itiadon me kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo ngan, At kaya kaante mo rin, yat nayo reng puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan taya ing Diyos aginutam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunay pin karapat dapat at matulit ing pasalamatan takang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos kingalanganggat lubos mayipaya. Kapamlatan ng Iso Kristong ginami. Pupurienda ka king lubos maragulatula kaniting panahon nimpaman nyubling mebye. Inyang i Kristo meging sakripisyo paskwal miya. Giyawa na kayong anak ning sala at miyubog king bayo at alanganggang biye. Biglat ne para kay kaming pasbol ning banwa, bantanggapan ing tapat ng balayan. Ing kamatayan na king krus, iya ing pengkabos king kaya kaming kamatayan. Ing pamanyubli ng mebye, iya ing pamibangon mi, king bayong biye. Ing tula na ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilugayato, kabang ding sablang koro ring anghel ka rin banwa. Daralit mi kaya kang ligaya, lain makyabe king alantok ng dampama may kapurian keka at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, O Ginoo, Diyos mayupayam. Mit mo ya'y banwa, ating labot, king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Nuan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa nareting ngayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya, ning Ginoming Kristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat sa keka, piraso na et binyene ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti ing kanakong katawan, ami daon, para kaya kayo nga. Makanyan mo naman kay ba ni ngapunan king waning kalis. Kasi bayang pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minungko kaniti. Iting kalis ting anakong daya. Ing daya nimbay talang hanggang ti panamibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banket mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Cristo meteya, I Cristo mebeya, I Cristo mabeya, datang yapan. Inyang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebiyan ng anak mo. Daraon makaya kayong tinapen imbiat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan uban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami nga sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato.
Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari ading hanggang malugod a susuyo, sasaop king kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kayong parokyami kay tiking Banala Cruz. Ganakan mula na ba ning kapatad ming pepay naon at maninayang subling miye, ading sablang miyangu abye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbye, alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamlataan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamlataan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang totoo kagom ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Maustam king Josig pa, king panalangin, at iro ng Jesus kaya katangan. Igpamihadyo banwa, misamba niya'y lagyo mo, datang kaya kami, hingkayarian mo, mi pamintua niya'y loob mo, ketiking yato at king banwa, mi pamintua niya'y loob mo, hingkakanan mi, King Aldo Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ling salami ke ka, anting pamamatawad mi, haring mi kasalagya kami, emu ke ipay, saul kintokso, nunay kabusking maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bating kasaupan ni kaya kang pakalolo, parati kay mikabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, kayo payan, at iligaya mangkaman king alanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nung nelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pang bilugan nagpangking kaburian mo, igang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning Ginoo yang manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimorin. Pasyag tamo po, nigakametong tamo, king kapayapan, king dulang ning Ginoo. Kapayapan po kayo nga. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato, nuan la ring mayawos king apunan na ning kordero. Gino, eko matangpang tanggap kaya ka. Dapat iagkasming amano mo. Kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo kay king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may kitkim sablang bagye, at pag nasang ko yung tanggapan da ka, dapat pauli na ning penandi, era katanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, balamuwari at tsuka ka rin, at pakisan metong kayong lubusan ng sarili ko keka.
emo sana pang tulot kapilanman, imikawani ko keka. Amen. Inya palaring puso ta, milalablabla, habang kasabi na kataking dalang. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Hallelujah, mabiyaing Ginoo. Halaya kanong lamaning kutkutan, ngarading kaya beming minta ka rin. Nukarin ya Jesus, nukarin ya Ginoo, nanuing mi babalitang mabiya. Inya palaring puso ta, milalablabla, habang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Hallelujah, mabiyaing Ginoo. Oratio Imperata, ganakan tala po ring panalangin tamong kapaldanan, positive keng COVID, so keng hospital o keng quarantine centers. Ako kong kamag-anak, so keng ICU, keng lung center, poretang paunakana, positive langan po. Po tati ko pong kilala mo namang kakaluguran na maka-hospital at maka-quarantine. Pangadi tala po, yabe tala keng yakatang panalangin. Then karelang susuyo karela, frontliners ang pang pamilyada. At hanggang atyo pa karem bale-bale, ang manalangin kapaldanan. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pa, lalapit kami kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal, akasakitan kaya kami, at may kamate ka rin dakalataw. Adwan mi ngeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, yet chat me kaya kami, ing mapamakalulu mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasulungan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mila ring mamuntukan king pambansa at lokal, para king kakayap daring malen, bendisyonan mo ing pamagkapilit mi, ban mapupus na ing pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin doktor, daing narsis, at ing sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kasulusugan, king pamisipan at katawan. Pasiknangan mo la sana, king karelang pamagtagulaling king sarilira, pamagdingap karing masakit. E mula paboren, miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila rin miyawa na, kumayap la sanang mamalalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, at pagkalaman mo lang hanggang kapainawan, detang miyango abie. Pagkala mo kaya kami ingrasya ni kaya kang masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe king kakayab na ring sabla, at ban makasawap kami garetang mangailangan apakakalulog. Mananasan ang paulining masabal at pamagmalasakit mi para kay metong at metong, mikabyus kaming kingalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tarian mo kami, himpa magbayulog at kabanalan. Itiadwan mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na ning mayupaya mong magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banal na indo ning Diyos. Emo sana pasiwili nga klismi kaya king kaya kami kakulangan, no nebagkus mong ikabus mo kami king sablang panganib o maligaya at kanwanan na birhen,
Birhen de los Remedios, Induning Kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Manalangin Palakad tamo po. Oig paming malugod, sa upan mo kaya sana king grasya ning biye keting yato. Lalong-lalo na kaniting pamagmasusimi king kaya kang pangkabos. At tariyan mo kami sanang papunta king alangangang tula. Itinganadon mi kapamalata ng Kristo ang ginumi. Amen. Papasalamat kami po kareng sasaw namiyasaw para king kaya katamong community pantry. Ang kaya kami naman po linapit para pasaw. Kiti po kaya katang baryo sa Pangbato. Miyaluwala pong pamilya reng meme. Ating meme Ebon, ating pong meme Milo, pong kape, ating meme sabon, ating meme pamangan, abyas, at yan po yung kaya kaming nandingabak ating meme gule, kamatis, ang pong guleng nakagawa kang pakbit. Kay ba't po ating mo naman po meme ang kakaluguran king San Fernando, pamilya la pong kaluguran, ating meme abyas, meme danum, mineral water, ating pong meme dilata, grocery, ang po pa pong ating pa pong meme gamit motor. Paretang kailangan na rin motor, ulit niya po yung negosyo data. Dakal po salamat. Ating pa pong re-repack ngayon, hindi tak nadingabak, may kapamira mo po, mi na po papamilinan. Repack, ipak mi na po, kumpleto na po. Kasi nung kukwala po metong, uling dakal pong COVID, malambat po. At saka masatang kukwalangan po. So it is safer na kumanala mo po, kumpleto na itang package na po. Para po safe la. Masanting siguro itang kukwala, bala mo, mag-grocery la. But it is not safe, lalo na dakal pong COVID positive cases kaya katamo. Nandun po nga ba kilata, 170 la rin nga din ang tamo. Pero mabilis mo po. At ramdam ko, kulang pa. So, tingkabi pandita ka re-repack. Dahil po salamat ka rin, meme. At nung bisa ko pa pumidaw king lamesa, ng ginong kaya pamiyadwangan, we will appreciate it na po. At isipan ko po, mo ka rin kaya sentro, lalo na rin ka rin the peripheries, ka rin mga rayo, ka rin sulok-sulok din baryo. Mo punta laketi, punta lang talat, yatad na mo naman banta, no mamasayang magmotor, o maglakad, karas na kayo niya laana. Po? So we just, nung atin supplies last, isundo tamo po ini. Bendisyonan da ko po at bendisyonan ko rin kaya kayong pamilya. Ingino, manatili kaya kayo ngan. At kaya kaante mo rin. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kilagyo ng igpa, poning anak, panimba ng Espiritu. Amen. Salamat muna po pala karetang mag-repack, lalo na ka rin kaya katang PPC, ang pong eksekong. Salamat po ka rin sinap kabaryo tam. Yung kaya katang misa, midawne. Umeta mo magsaya, keng kasalpantayanan tamo, keng dulang ng ginong, eta mo kumao, eta mo dumanop, uling king kaya katang kasalpantayanan. Salamat King Diyos. Iti ay ingaldo gewana ning Ginoo, tumula tamo magsaya tamo. Iti ay ingaldo gewana